Ibona ke le group gcinwa uThixo. Abantu laba ngivumelene ngibekise nganabo abazalwane abahlezi kule ndawo le. Ukuthi laba ile group enye version ithi le minority eyaba faithful. Bedlula ezimene abadlule ezimene ezinzima. Badlula even naku reproach, badlula even nasohlazweni. Manje nasibala sithola ukuthi le group bayi minority, whereas the majority ithe igibela le bhasi insindiso ebudeni bendlela nasebunzimeni nakuma attacks base bayehle endleleni. But laba abavumanga ukwehla noma belambile noma bepersecutwa noma berejectwa noma kufika indlala abavumanga ukwehla, bahlala begcinwe inkosi. Laba benze ukuthi purpose kaNkulunkulu engashabalali. Angazi enhlizweni kaNkulunkulu kuba buhlungu kangakanani uma dala umuntu amdalele for ipurpose ethize, bese ebudeni bendlela uNkulunkulu embona lo muntu ipurpose amdalele yona ishabalala nje. Uma ngingabekisa careless sithi uNkulunkulu lona wamdala ukuthi impela uzoba umuntu ozisebenzayo. Kwamanye amabhizinisi wakhe uzoba umuntu mhlambe othengisa okuphuzwayo. But isimangale lokho okuphuzwayo abekumele kuthengise kuthengwa nguye kakhulu noma kuphuzwa nguye kakhulu. Then ipurpose kaNkulunkulu kwangathi yashabalala. Lona bekamdalile ngepurpose yakhe, wampreserve futhi ukuthi amgcine, ukuthi ngelinye ilanga simbona alapha ephuluso asiza abagulayo, angabasizi kuphela, mabaluza ihope abaphe ihope, angabasizi kuphela ngehope, abatshele nange eternity, ukuze bazi ukuthi uma basuka kulo mhlaba baya kwelinye ikhaya, ngoba bazi ukuthi kulo mhlaba they are just sojourners, bayadlula. Nayi le minority lena nakuma families ethu sinayo iminority enjalo. Si family sibe u15, but uzomangala ukuthi kulabantu abawu15 bayi3 kuphela abazinkosi. And laba bayi3 kuphela abazinkosi badonsa nzima ngale 12 majority engazi inkosi futhi engafuni inkosi. Engakho ngasikhathi bazithola bayinhlekisa uma baphatha kakhulu indaba zevangeli. Ilanga sikhathi kuvela ama statements athi uthi na uyahlala na esontweni. Besho bona babuke uhlala la bephuza khona. But ngoba wena usesontweni kube icala elikhulu. Umntwana thina akafailile esikoleni kuthiwa yilokukhonza kwakho kakhulu. Bangabheki ukuthi mhlambe unama disturbances ayamshaya psychologically. Mhlambe khona la ekhaya akunakuthula, kunomsindo. Umntwana azabe disturbed. Mara into esifunayo excuse ukuthi sisulele endlini kaNkulunkulu. Sinabo positively futhi abantu abanjalo emindenini yethu, ukuthi sinalabo abambalwa abazo understanda ama date wala ekhaya abalulekile, ba understand nama date ne calendar yebandla. Bayazi ngesikhathi sePhasika sonke siyahlangana, they must do something. Bayazi ngezi9 thina sonke siyaphuma sithi outing siyovakashela abazalwane base-Witban kuba inkonzo
yokwakha ama-families. Bayazi futhi ukuthi ngoJuly abantu abasha bayahamba baya ecampini, bayohlala lapho, bayozila, bazila izinto zomhlaba, bazila under the scripture. uJesu athi, blessed are the poor in spirit. Bayohlala ecampini ngathi abanama-cellphone, bahlala ecampini ngathi abanama-playstations, bahlale nje ecampini ngathi emakhaya kunama-plasma. Isizathu ukuthi ile nsali le okuthiwa kungcono kufakwe utho kuyo ukuze abalandelayo bazothola. Le nsali lena esele, this remnant eyasala, ithemba likaNkulunkulu likuyo kakhulu. Kwangathi uNkulunkulu uthi noma i-majority ingangiflathela, but the minority ekhona ngiyayithemba izoyigcina i-perfume yevangeli. But labantu futhi nabachazwa nabo asibantu nje, abantu ababuya ebuhlungweni obukhulu, babuya ezimeni, bayayazi rejection, bayayazi isolation, bayakwazi ukugula, bagcine bangasazi ukuthi kubuhlungu uphi emzimbeni. Abantu abaphunyuke njalo bayayazi i-attack yamadimoni, bayakwazi konke lokho. And abantu esikhathini esiningi abaphunyuke entweni kuvama ukuthi kube abantu abamkhonza ngcono uNkulunkulu. Ngiyamkhumbula uMaria Magdalene, yes, nguye, yes, owenza isiqiniseko ukuthi uyasondela kuJesu, uyenza impilo kaJesu ibe ngcono. Kunjalo, yes, ngoba nakuchazwa ngaye kuthiwa uJesu yena loyo wamkhulula kumadimoni abakade amgibele. Bangaka abantu abagijelwa amadimoni sebekhululiwe kiwo abayinakanga inkosi. Bangaka abantu abakhe baphakamisa izandla bazibeka ekhanda bakhala bathi, baba na ungangidlulisa la ngizokukhonza. Baphi namhlanje? Yabona uNkulunkulu akavumanga ukuthi sishere naye ukubusa, ngoba nathi kube besinomlomo wethu ekubusweni kwakhe ngabaningi sabajikijela esihogweni isikhathi singakafiki. But uNkulunkulu obekezelelayo. Kunabantu abadlula ezimeni ozibona ukuthi lezi ziyathusa. Lo muntu nakasuka la kumele aphakame agcume njengomuntu wayehlele ethempelini ku-Acts chapter 3, agcumele phakathi ayongena ethempelini. Unfortunately abaningi abasizakalayo lapha eminyango bathi nabagcuma baphumele ngaphandle. Insali okukhulunywa ngayo kukhulunywa ngalabantu laba. I-purpose kaNkulunkulu ngoNehemiah ukuthi izindonga zaseJerusalem zivuswe. Ilabantu laba abarestorayo, ilabantu abathi stand in the gap, asikwazi ukungena ohlazweni. Manje-ke uNehemiah uyakhala ngabo, nakezwa ngabo Hanani uthi labantu laba man, hey, basecindezelweni okukhulu. But okuhle uNkulunkulu bapreservile, uNkulunkulu bagcinile. Njengoba uNkulunkulu abagcinile, ubagcinele i-purpose yakhe, ubagcinele injongo zakhe. Labantu laba yilabantu laba abangafoli etrappini yokuthi majority nayicomplaina endlini kaNkulunkulu bona bacomplain. Abafoli etrappini yokuthi majority naseyiqalile ngama-excuses ayo. Abafoli etrappini abantu abanomsindo, abantu always abangasi-satisfied, abantu always abaphethe ipen ebovu bafuna ukubhala ma-mistakes, abantu abangafuni ukuba honest kibo,
kuthi ngize ngehle lebhasi le ngihlulwe izinto zami. Abantu abasebenzisa lo muno bathi ngize ngehle lapho ngehliswe ngubani. And you'll be surprised ukuthi lo muntu omehlisile akakusuye no driver wale bhasi, uyehliswe enye passenger. Mara ingqondo yakhe uthatha le passenger uyenza ngathi ngudriver. Kuyiqiniso endlini kaNkulunkulu, even in the body of Christ, ukuthi baningi abantu abahlubukayo, baningi abantu abangazizweli ukukhonza uNkulunkulu ngenxa yama-passenger kule bhasi esiyigibelile. Ungachawula le passenger eseduze kwakho. Uma kumangalela yazi ukuthi akasiyi-passenger, ungidriver ke. Ngamanye amagama kusho ukuthi uyamehlisa manje. Inayo i-remnant esele uNkulunkulu afuna ukuyisebenzisa. Ile remnant esele uNkulunkulu afuna ukuthi igcine le perfume. Ile remnant esele uNkulunkulu afuna itshele laba umlando webandla. Njenga ku family yakini ukhona osele ontshela umlando we family yakini. Na insali ke esele. Ile insali lena ethi insindiso ikhona. Ile insali lena ethi noma izwe linga discourage kangakanani, but okusalayo uJesu yena ngamamukela. Ile insali ethi angeke kwakusiza ukuthi wenze comparison ngensindiso yami nama riches walomhlaba. Angeke futhi mina ngaba discouraged uma uzongitshela ukuthi ngithi ngisindisiwe kodwa akunampuphu. uJesu ngemkhoza akazelanga impuphu, wazela umphefumulo wami. Ukuze inyama yami nayilahlekelwa impuphu, umphefumulo wami ube nokusinda. Futhi uJesu lona ngimkhonzayo, Yesu unezifiso ezinhle ngempilo yami, but akusho ukuthi okunye nangakutholanga kusho ukuthi yena akekho. Usamile njalo, nguye izolo namuhla nakusasa. uJesu igama lakhe. Ile nsali lena ehlule imindeni yethu sometimes iyafilisana uma ungenako. Ungamangala ukuthi wena uthandaza kakhulu, wena usonta kakhulu, uwompofu kakhulu. But ukubizwa i-maturity kuwe ukuthi uqine kakhulu, ngoba ngeso likamoya wabheka ubumpofu kakhulu uzolahlekelwa ukubona. Johana kuthi wena usesichingini sasePatmos, awusenamehlo enyama but unese elijulile likamoya ukuthi uyabona. Nezulu liyakutrust ukuthi ungabhala phansi unganamehlo nje. Yiyo le nsali yabogogo abathi sizolibamba levangeli singalixubanisi, ukuze abalandelayo kwazeke ukuthi ukhona walibamba levangeli. Bowazi ukuthi wena uyi-remnant uNkulunkulu ayithembile na ukuthi angafeza i-purpose yakhe ngawe. Besazi siyibandla collectively ukuthi emzini waseTsakani, ekwaTsaduza, eSouth Africa, ekuruleni singaba i-remnant. uNkulunkulu kune-area asithembekiyo ngempilo zethu ngenxa ye-vision asinikeze yona. Uyavuma ukuthi uyile remnant le ethi nayinemali kuwallet, uwazi ukuthi kungenzeka i-R200 oyiphethe, kungenzeka i-R20 akusasiyakho. So ubeka indlebe ukuthi ngabe izulu lithini ngayo, ngoba uyinsali uNkulunkulu ufuna ukuyisebenzisa. But uNkulunkulu futhi uyisimanga, bowazi ukuthi uNkulunkulu akaforce umuntu ukuthi amsebenzise. Bowazi futhi ukuthi uNkulunkulu noma ukhe wamthembisa ukuthi uzomsebenzela, nasobona ukuthi uright, ungamdoja uNkulunkulu naye enze ngathi akakuboni.
kanti uthi waya wathi Adamu kuphi kanti bekangamboni bekamphona kusho ukuthi nathi uyasibona. Bangaka benza iy'thembiso ezingaka kuNkulunkulu bazenza ngemindeni yabo ukuthi uma ngisebenza umama ongizalayo ngizomenzela ukuthi, ugogo ngizomenzela ukuthi. Zafezeka lezo y'thembiso na? Kunokuthi sifezeke sikubona wena sowuphiwe igama elisha kuthiwa wena ungu-short tempered. Mara abakhulile bayabona ukuthi hayi sindaba ye-short temper le ukuthi uyadosha nje. Bowazi uma sikhuluma njengabantwana ukuthi omunye nomunye la phakathi kwethu manje nasingavala amehlo bese siyawavula. Nawuvula amehlo ungathola kuma ingilosi yakho phambi kwakho, angeke uphinde ulove enkonzweni. Impela ngabona ukuthi kulate ungamane uze ungagezanga as long wazi ingilosi izobe ikhona ingilosi yakho. But iBhayibheli lithi asambi ngokubona, samba ngokukholwa. Why ungakholwa? Ziningi izinto ezingakwenza ukuthi ukholwe. Uma ubheka nje impilo yakho wedwa, yiziphi izinto odlule kizo? Bangaka abadlula kulezi zinto odlule kizo abasekho emhlabeni? Kuphi ukugula odlule kiko? Namanje ngizokutshela futhi ngikukhumbuze ukuthi kungenzeka uhlezi lapha phansi uyagula unesifo esikhulu mara wena wazi. And lokho kubangwa yini na? Every time na usukuma uthandaza ukuthi baba ngegama likaJesu isifo asikhona ukusukuma naso sishona phansi ngoba kusukuma wena. Sometimes na uthola ukuthi bakudiagnose ngesifo esithize, hayi ukuthi kusibonakele manje kudala sikhona. Lethi kube isikhathi nje ukuthi mhlambe angithi ungayi kodokotela but ilanga uye ngalo watholakala ukuthi sikhona. But awudingi ukuthuka. Ngiyaphinda ngasho ngakusho ukuthi ukhona lapha ephuluso uphethwe ikhanda manje migraine. And wena nalikuphethe ulala ungazi ukuthi ulele nini. Yena kungenzeka kusasa uyahamba wena ukhona. Awuboni lo musa kaNkulunkulu ngaka. Ubobheka la estradini la uhamba khona ngezinyawo noma wehle etaxini noma kuphi, ubheke nje izingozi lezi wena ubona ngathi izincane, ubheke uNkulunkulu akuvula amehlo ubone ukuthi izinkulu njani. Bowucabanga ukuthi ukuphuma ejardini ukucross ungafa. Mara uyawubona leyo musa na? So uyavuma ukuthi uyinsali wena esele. Bantu abadala ngicela ukuni-challenge ukuthi aware ukuthi emndenini wakho okhona, you need ukuthi abantwana bakho bonke ubaphathe ngokulingana. Yazi why? Awumazi yokuvala amehlo. Noma wena ungabeka ithemba lakho ukuthi ubani yena uzongivala amehlo. Ngalezo zinsuku omuba msusu ubani angabi present, angabi khona, abe absent. Sometimes even abantwana bakho, that is why now uthanda ungadlali. Even abantwana bakho sometimes labo ucabanga ukuthi bazokuphutha na so kufika insuku zokuthi uhambe kungabi yibo, kube umuntu nje ubuya ngaphandle. Kube umntwana kamakhelwane. Ngokungazi impilo, sometimes abanye abantu sibaphatha kabi singazi ukuthi bayogcina ngani ku-life. Sometimes abanye abantu siyabahleba singazihleba abantu aba-wrong. Yazi why sibahleba? Ukuthi asimazi uNkulunkulu. Umuntu owazi uNkulunkulu akahleba omunye umuntu. Yazi why? Ukuthi before ngihleba ubaba uMnareni ngiyakhumbula xa ukuthi konje umntwana kaNkulunkulu. Sengisaba uNkulunkulu ngivala umlomo wami. Yiyo lensali lena kumele ikhuleke. Abantu abasha baphila impilo engcono.
abantu abasha ngey'khathi zamaholide bakwazi ukuya ekhempini. Yiyo le nsali futhi nahamba isikhathi ezodicida ukuthi isikhathi sama-camp sesiphelile, siyawakhatha ama-camp, singena ku-tour. Yiyo le nsali. Ngoba sometimes singathi sisayiphethe kanti umnikazi we-vision sekathetha enye direction. Yiyo le nsali eyaziyo ukuthi masihamba siye emakhempini. Amen. Hallelujah. Sometimes akwenzeki sibhadale sonke, kuba na-2 abangakhona ukubhadala. Yiyo le nsali kumele yazi ukuthi na ukhiphe 180 wovama phela ukuthi isebenziseni yonke, ngoba i-20 ureservela loya okuzothiwa makahambe. Yiwo lo moya esinawo ebandleni lasemndeni. Njengoba kukhona olinda impendulo nje la ukuthi kanti ubaba uthini. Amen. Uyilindile impendulo mntanami Shem, ucolise uthethe isikhathi kumphendula. uNkulunkulu ukusave wakusavela for a purpose yakhe. Ingaka abantu abathi nababekwe ezikhundleni ezithize abadlali ngazo ngoba basuke bazi ukuthi babuyaphi. Umuntu odlala ngento, odlala ngomsebenzi, odlala ngani, usuka ngazi, odlala ngobizo, usuka ngazi ukuthi ubuya kuphi nokuthi uNkulunkulu umbekele. Uyayizwa le nsalo okukhulunywa ngayo ukuthi yiphi? Yilaba kule era esiphila kiyo manje. Yilaba bathi sizobambelela evangelini. Yilaba bathi I will stay put, come what may. Yilaba bathi angiyonyakaza. Yilaba bathi noma kungenzeka kwenzeke nje. Amen. Angikhona ukuyichaza kahle le ndaba mara ine meaning emnandi. Angikho ku politics. Isimo esikhona manje senzakalayo ukuthi angisho isikhalo sabahambayo ilesi ukuthi ifridge yami angayithengisi, istove sami angasithengisi, sengiyogibela ibhasi ngishiya into zami. Uyazi ukuthi nokubuya kwenkosi kuyoba njalo. Lithi iBhayibheli ophezu kwendlu kuyovama ukuthi mabababili basensimini bababili kubuye oyi-1, oyi-1 angabuyi. Amagugu alomhlaba yophela. But meanwhile sisesekhona kumele sisebenze. Sisebenze kwangathi siyaqala ukusebenza. Ujabulele ukuthi i-vision iyachutshwa, ujabulele ukuthi i-vision iyachubeka. Ujabulele ukuthi wena uNkulunkulu une-purpose ngempilo yakho as an individual. Now sohlangene nabanye uNkulunkulu une-purpose ngempilo zenu collectively. Yakhulunywa ngale nsali kuMatthew 24. Uthi le nsali lena mayingaphazamiseki nayizwa iziyalo yayo. Mayingadideki nayibona ukuphithizela. Mayingadideki nayizwa kugcwala abaprofeti bezwe. Mayingadideki omunye nakathi nangiya ngale Rockville kuthiwa le nsali lena mayingadideki, mayingayi lapho. Ngoba uJesu uqobo lwakhe uthi nami ukuza kwami noBaba ungifihlela ngasi ngisanini. But engikwaziyo ukuthi ngiyeza. Ngamanye amagama bonke abantu abayi-remnant babuya osizini olukhulu. Ingakho bayombathiswa ingubo ezimhlophe ngelilanga kuthiwe kibo well done. Bowazi ukuthi ezwini likaNkulunkulu akukho la uNkulunkulu accommodate failure khona. Bowazi ukuthi from Genesis to Revelation akukho la uNkulunkulu atahashem uhlulekile. Zama futhi uzophinda uhluleke. No, ukufuna ukuphumelela uNkulunkulu. Amagama ku-Revelation athi ngiyayazi imisebenzi yakho, usuka asho ukuthi izinto mina nginguNkulunkulu engizidawunlowude la kuwe ngiyazazi. Lezi zikimi zikuwe. So awukwazi ukuhluleka, you will make it. Sikhonza uNkulunkulu oyimanga. Sikhonza uNkulunkulu othi izitha zakho nayihleka ukuthi uwile, athi uNkulunkulu khona ngikudawunlowude la kuwe. Iba talkative. Khuluma, ithi ungajabula isitha sami nangiwile ngoba ngizovuka. Sikhonza uNkulunkulu onjalo.
Sikhonza uNkulunkulu. There are times bantu benyama, there are times la ubona kwangathi bari uNkulunkulu kude kakhulu kunawe. Yazini usuke eduze kakhulu. La uzwa ngathi akekho ukude kakhulu, ngithi mina uduze kakhulu. Angishona ufuna ukumbona muslapha ula. Glory to Jesus. Tshelo secela lwakho uthi ivangeli akusivangeli lamagwala. Tshelo secela lwakho uthi ivangeli lamaboxer. Ivangeli la siba talkative. Sithi kuSathane, yebo Sathane, you can knock me down, but you'll never knock me out. Ivangeli labantu abafungayo leli. Ningi inhlupheko zabalungileyo, but uNkulunkulu wenza sure ukuthi uyabo. Besathi abalungileyo bayawa 7 times. And mind you, abadluli ku7, mara bayawa 7 times. But aphinde futhi abavuse. Lapho umhlaba ugubha amathuna ukuthi uyangena. Kuyongena omunye hayi wena. Lapho umhlaba sowubhala iobituary. Kuthi konje wazalwa nini kuze kuyofunwa nokuthi konje bawufundaphi. Yamahala le obituary. Umngcwabo amadimoni lo asumngcwabo wakho lo. Uma bowazi wena empilweni yakho mingaki imingcwabo wayikhansela. Mangaka ama-tent bekumele amekini akhanselwa nguwe knowingly unknowingly usekamareni nje uthandaza uthi baba ngegama likaJesu ngiyadida wonke amandla obumnyama bongazi nokuthi ucitha umngcwabo. Ingakho iBhayibheli lithi pray without ceasing. Glory to Jesus. Kumele sifinyelele kulezinga la si-enjoy ukuhamba nomoya oyingcwele. Senjoy ukuhamba noNkulunkulu, angitsho si-remnant. Kusele thina musi. Abakini kunezinto angeke bakhona ukuzenza. Ziyokwenziwa nguwe ngomthandazo. Uzozenza ungenampahla, uzozenza ungasebenzi, but ku-spiritual realm uzokwazi ukungena. Labo nabangakhona ukungena khona. Nguwe Joshua uzokwazi ukumisa ilanga. Uthi ilanga yima kancane ngisesempini la. Nayi insale esele. Ile nsale kumele ikhombise isakhani ukuthi sikhona sisindisiwe. Sikhona siyaphila. Ngiyabathanda bomama be-society labathi phila ngiphile sisi. Ngitshela useceleni kwakhe phila ngiphile sisi. Bese bayahlabelela igcineni bathi usigcine kwaze kwaba la. Basho ukuthi lo mngcwabo usuphushile akunahlazo lelabonakala akunamuntu oye walamba. Igrocery ethengiwe sipheke yonke asitshontshanga lutho. Ngoba siphile esikhathini sokuvenisha kwezinto. Bheka oseceleni kwakho ngenzeka insindiso iyamhlula. But ungamenzi abe ithemba lakho. Qalekisiwe beka ithemba lakhe emntwini. Wena ima ukuze ngilanga uzophinda abuye futhi. Azokujoyina la ume khona. Glory to Jesus. Asambeni siyekhaya bazalwane. La sosebenza okwesikhashana. La sofeza amaphupho kaNkulunkulu. Emva komsebenzi bese kulandela ukuphumula. Akayo siphoqa. Akathi futhi lana siphila kamnandi. Sinezimo eziningi ezisihluphayo. Sinezinto eziningi ezenzakalayo. But esikwaziyo ukhona unathi. Glory to Jesus. Asithandaze. Noma singahlupheka